So hatari gutida tugifiti na ritwarie ma. Yes, mundu ateithagia andu ama muteithagia no twaraga andu kundu kuria marabatara gutwarwo either mena thina kana ni celebrations au haria magutwaraga na hau nima ona mushumari woyagwo ni mundu uri utwaraga ti aria mariku. But I have a question. So ainine manirira na kanwa makauga matingeteithia wa ngari wa Kambera tondu ndonekaga kuria marathi. But I have a question. Aini magirwo maruti ona ko icio ni ona tuge twambie na njero thiga tuge aredwo icio 3M gutwike ni aini ikamararuta. Can they manage without the funds? Tuge aini matuanire icio 3M nio makuruta to ni muini mwenzao hawaezi na haiwezekani hawaezi make tondu wa mbere they depend on their funds to raise such an amount. The same case now Kambera na nini njui I know uri mundu turagia agetia murimo kana giku izo ni vitu kuja tu automatic na ndunge prevent always prevent. So kuruga moka uga hapatikana ngi siji kwa harambe lounge ona kuri ndo mundu afatie kurora. And the likes of those who are saying no aria ginya mugithi ukoraga maraina nyimbo ciake muna perform zake tondu ona irio tungite rugendo ruru itingikinya itingirikia mugithi itingirikia. So wewe lazima uchanganye na nyimbo za the likes of those people. Ona nduga kirore kuri atathiaga tarora wone ati huyu mtu natumia songs zake kana kuri hindi nyimbo ciake ziliwaini jaza ziliwaini furahisha. Lakini wezi sema ati tutikumbushagira ndathi kayaini mari ikamaruta gake agikoshi agashathiria mwashagire itie iganire ri without touching the funds aini kagotiri undu magika ona ngirigana matinge gukinyiria ni uiru nasikia tu mtu akona mdomo kubwa hapo na thomo contribution 1000 so and so 500 so and so 2000 afu unataka kutusiana na aria maraihũria kiondo kiu niguo cietwo 3 million ni fans wa huyo mtu. Lakini hapo uko na mdomo tutiguthie tathiaga event shitu agateka gatia bro mtu anapendwa akona fans ona mugiraugire tu mugere na msiba angechangiwa even without your support. Kile mwikaga no kuhuthira platform cianyu tondu ciina followers nothing else tibesha murutaga ni kutumia hizo platforms mokaga so and so akona shida na fans magashanga ini malaika gutie kindu mangikuhe yakuna msianze kutudanganya. You also depend on fans. Fans mara kugomera hohoi uambie tu umeporomoka hivyo na mafansa wakusaidii hakuna kitu unaweza kuwa nayo. Kuthi kugate sisi hatutamsaidia mnasaidia nanga na nini kwa ndo na maleo iruthe notaini hatuwezi kuokolea kitu hatuwezi msaidia with what do you have. Mkikosa fans mnaweza kuwa na nini? Nothing.